Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ina, Angel, day tuyan na talaga. Anya talaga? Ay, kinaragsa ka. At dan asawa ang Angel. Totoo? Unang Angel. Oo. Mga asawa ko ni Tikabita na panawan. Ay, asino dahi ta babae. Kaanakan ni Tata ba daw? Ay na, nagpintas, nagsiksay, nagpudaw, nagtundiris ti agong na, naglamoyot ti dakulap na, kang runan ti amain, nagsingpait. Aya? Unang Angel. Sige, kamapanak ijebalay na Tata ba daw? Nakisagot to'y imot ko amakmakan. Lalain ni pero tapno makaasawa ka. Ukwak daw, tidwa ababaw, nagkasar kaya. Ay naintain, saan pa'y asigurado ang makaasawa ni Kwarog? Apay mit nakasta ti saum. Apay, imbaga ayakan ka ni Kwarog, akaayan-ayat nanday dya babae. Damag ko kat agdat-daton pa'y ni Kwarog. Saan na pa'y akaayan-ayat? 0% pa'y la ang makaasawa ni Kwarog. Ay na, ting positive! Kahit ko na makaasawa ti ka anak kang apugi. Kasi may maglaklakay latan iti unag ti pantalon na. Nagpintas ka talaga, Divine. Sika lang tinakariknak iti nagpaydo mga ayat. Kwarog. Unak no natayin ti panagayat ko iti may sa babae. Ngami di nakita ka, nagungar manahin ti panagayat kao. Kwarog. Adto iti sabong, Divine. Pinuros kao, manipod dito yung hardin ti pusaw. Ay, agyaman na, Kwarog. Awan anyaman na, Divine. Ay, ayatan ka. Sapay lakumata, ayatan nakmag. Saktaon ti karagsakan alalaki dito'y lubaw. Nusong batam ti datdaton ko nga ayat. Kwarog. Ay, gayam, Divine. Kabarbaro ka dito'y lugar may. Ado ti mabalin na pagpasyaran ditaw eh. Kaya't mo tayo pasyar ka? O sige, Kwarog. Kaya't ko tagpasyar iti lugar yun. Ngam ti parikot, awan ti gasto sa kakwarta. Kasanon no adagatangat. Ay, sana parikot dahi ta, Divine. Siyak ti makamaw. Siyak ti nangawis ken ka. Iswasak nga ron ti makamaw. Wanya, mayat ka? Wan, Kwarog. Mayata. Nagrawot ka ba daw? Apay ayaman ay tuya. Napudot man ang tiulam. Kasanaw, sindam amin ti lechon manok nga inted ni Kwaraw. Ha? Rawot ka, salbag ka. Tanangam ti panagsasaom tuya. Ang mga nudyak makapagtepel, tutupan ka. Sige tutupan na. Tatalaga panawan ka. Nagrawat ka mat talaga. Gusto daytan, auntie. Uncle. Ay na, saan yun napagapaan ti makan? Siya kung ti makaan mo. Gumatangak iti agkakaimas amakan. Talaga, Divine? Wan, auntie tuyang. Di kay madanagan. Agbusog kay to iti agkakaimas amakan. Nay, nakasukat ka may kaanakan. Sa dino ti papanam. Agpasyar kami man ka ni Kwarog, Uncle Badong. Dagasinak dito balahiyo. Kasta ka day. Daytan ni Kwaraw, sumunga din jet tricycle na. O sige, panawan kayo pa'y, auntie. Uncle, ulitak siya kunti makaam mo iti kanan nyo. Saan kayo nga agap apa? Kumusta abalayan ba daw? Na, abalayan mo ti awag mo kanyak paray. Wala ta asawaan doon ni Kwarog ni Divine akaanakam. Nagkunamot kinta nga asawaan ni Kwarog jay kaanaka. Ni Kwarog nga ron. Iso nga agabalayan tan paray. Yan ako nawagan iti pari inting. Abalayan inting ko na. Ay, agiraraman. Dinto pa'y sinungbatan ni Divine ni Kwarog. Agdat-daton pa'y laeng ni Kwarog king Kwana. Sungbatan na to. Kanayon danto pa'y nga agkuyog mapanagpasya. Iso asigurado nga agasawa dan tao.
Anya, nabsog ka kadimot laeng, Divine. Wen, Kwarog. Agyaman nak ha. Agkakaimas ang makanti in order ta. Awanan yaman na, Divine. Basta si ka, gatanga kami na kayat mau. Talaga, Kwarog? Wen, Divine, gaputan na patag ka kanya. Kwarog. Anya day ta, Divine. Ag-take out takman, iti makan. Sure, Divine. Anya ti kayat mau. Mabainaksa. Awan ti rumbang nga pagmainam, Divine. Ay ayatan ka nga raud. Sige, ayaba akong di waiter, Tag-take out kay ti makan. Mabiit laeng, Kwarog. At dapat kayat ko nga ipagatangkan ka. Anya pa'y Divine. Ibagam lang tagatangak. Ado ti urnong kuwa kwarta. Ibagamaw. Nagpasig kami iti tunggal may sangkay. Oh! Isungar aramidak ti amay. Tapno maayat nakmatan ni Divine. Lalay ng kaadakan. Marikrik na at talaga akayat na ka ni Divine. Kanayon kayo ang mapanagpasyal. Kanayon pa nga da imatyo makmakan. Unang kail. Naasam nga pagatang iti makmakan ni Divine. Kan kanayon kami ama pa ni Jimaul. Kasta ka di. Unang kail. Ingatangak pa iti bado na Sapatos, palda, agraman underwear na. Ado nga ron ti kwartam Ay, adamit basit urnong kao. Sa nabali na maibus ti urnong kao. Tinapatay, makaasawa akaon. Sa bagay Ay, mapanak man ni Jibalay tatabadong inton madamdama. Sukunak man ni Divine, tagpasyar kami. Nanakwanang, 3 liters man na soft drink, kan 2 supot at tinapay. Palaman, may 1 kilo hotdog, kan mantika. Na, nagadumot tigatanga mon, Kwarog. Way, nanakwanang. Ay, gumatangak pa'y gamit iti sampaw kan conditioner. Nay, asino nga iti mga ramat iti conditioner? Ni Divine, nanakwanang. Ipagpagatang na kanyak dagitaw. Si kapay lat gumatang ka dagita. Una, sa nabali agumastusak, tinapatay, maayat naktaw. Ha? Mala, kwinta mamin agat-gatangak, tabayada kaon. Nagbayag mata ni Divine itinapanan na. Una na mabit lang, tada kasarita na. Ano sa kung nga urayan dito yung sentro tigilay. Tinapatag. Maasawak taon. Tirigat na. Naintisan ti kwarta iti walit ka. Ngamjak pa'y napasungbat. Magta-tricycle nga turong dito ya. Ataytan ni Divine. Kwarog. Apay Divine. Asino jay kinasaritam? Kinasaritak di nakautanga. Ha? Kat, ay, singsingiran na kun. Parikot ko ti pagbayad ko. Idarum na ka no sa anak ang makabayad. Ha? Kwarog, tsak kaya't ti mabalot. Ibalod na ni Divine. Kasanubay ang maasawak. Agpaibalod aklatan lawan pagbayad ko. Ay, mano nga minayat ti utang mo kenkwana, Divine. Tulungan ka lang nga agbayad. Ha? Talaga, Kwarog? Wen, Divine. Ibagam no mano ti utang mo kenkwana. Siya akong ti makamaw. Ay nalabasan ti panaggasgastos mo. Gatangan mo't amin akayat na dya babae. Ayos lang ang Kyle. Sana parikot ti magastos ka. Ay, bagbagaan ka. Kaslag dua-dua ak iti dayjay divide. Amok ti aramidak ang Kyle. Saan kan ngagdua-dua? Tas sigurado da ito yan. Sungbatan nakton ni Divine. Itay pa'y nga gununi day ta cellphone mo, Divine. Sungbata mo na. Baybayan nyo lata ditan, Uncle Badong. Disturbo la dayta.
Asino nga minday ta nga umawawag aya? Jay ex-boyfriend ko, uncle. Awan mutlat Serbina. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Awanan ti kwartana. Isojak kayatan day di lalaki. Ha? No awanan ti maitad na kanyak. Panawak mutun Iso nagpakniak di ti balayo. Takayat ko nga ilumangan day ta lalaki. Anya? Awanan ti serbi kanyak ti lalaki. Ngawan mutun ti kwartana, uncle. Kayat ko tay lalaki maitad na ti kasapula. What? Insaldam jet tricycle mo? Unang gal, insaldak iti 25,000. Apay ngay? Kaya't ko atulungan ni Divine iti utang na ang kail. Diyak kayat may balot ti babaeng ay ayatak. Iso atulunga. Ay nagdakilan ti kwarta nga itulong mo kan kuana. Sa nabali tinapatag. Asawa to ni Divine. Una, ang maging gaita. Di mo pa'y matkaayan ayat dayjay a divine. Agdat-daton ka pa'y lakin kuana. Sungbatan naktaw ng kail. Namnamahag day ta. Ay, dakilan ti gastos mo iti dayjay a divine. Amang ma-divide ka ditan. Ulitag ang kail. Sa nabali gumastusak. Tinapatag. Asawa to ni Divine. Nalabas samot ti araramidan ni Kwarog. Gapo iti dayjay a babae. Inteng. Ay ayatid na nga ron dayjay a divine. Wen ngam na isalda pa yan ni Kwarog jay tricycle na. Gapulag iti utang dayjay a divine. Saan ko maarumbang nga iso ti agbayad? Ay ayatid na nga ron. Apay, sigurado aya ang maasawa ni Kwarog ni Divine? Sigurado ka no? Saan nabalik ka no nga gastos ni Kwarog? Tama asawa ng tao. Ay, bagbagaam kiti dayjay akana kam inteng. Amangan no maisag maklaeng. Narigat ti kastang araramiden na. Ay, nalpasan. Binagbagak, hindi na minsan nga aldaw. Iso ka no, ti makama. Agyaman nagitindad mo kwarta kanya, Kwarog. No sana kapukan ka, nabalod ako man. Ay, diyak matipalubos ang mabalod ka Kapoy ti dayto nga inaramid mo, sungbatan kan. Ha? Anya ti kayat mo asawan Divine? Ay, ayatan kamot. Ha? Talaga? Ay, ayatan nakmait? Wan, Kwarog. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, nukas na nga raw. Agkasarta adagusan. Oops. Inton bigatain. Nagpartak ka matan. Ha? Agawid akpay matijay lugar mi Taipakadak ka dagiti dadakkel ko makikalay sa akin kan. Ay, duha talangan na mapanijay lugar yaw. Total, agayan ayat tamatain. Yaman muna kung kadagiti dadakkel mau. Saan mabalin, Kwarog? Siyak pa'y laang timang ibaga kadagiti dadakkel ko nga adan kaayan ayat ko. Ha? Ngam di ka matanagan. Agsubli ak matlada gusti ti lugaryo. Kalpasan makasaritak dagiti dadakkel ko, may papan ka data. Promise! Hanggang, Apay. diyak matan makontak ti silpon ni Divina. May sanabulan na sana nagparparik na. Kuna nang agsublimot lang dito yung lugar tayaw. Kalpasan na makasarita na dagiti dadakkel na, may papaniti pa nagkalay sa amin. Sus. Ang gail, sa bali ti agparparik na kanyak. Makasagsagit ka pa yan. Ay, yung mga nulinuko na lang ni Divine, ang gail. Ay, kwa, saan ba't siguro? Sapay nakasaldan di tricycle ka. Na-withdraw pa yung aminin nga urnong ko yung bangkaw. Kwa. Ay, sa pulag ni Divine ang kain. Mapana kay Jay ayan datata ba daw? Waraw, di mon sa pulan ni Divine. Ha? Apay ka din itataba daw? Awanan ni Divine ijay lugar da. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Si Moro tayo iti kabarbaro akayan ayat na. Ha? Damag ko pa'y ngagkalaysadan iti kabiitan na panawain. Anya? Hey!
Di ka agwala. Awanan ni Divine ng Kyle. Linoko na klang. Ha? Kaya't konti mata. Ay, saan na? Awanan ate ka anak kang apugin, numatay ka. Lapdak ti panagangas ka. Tap numatay ako. Saan? Dakis na itang aramidang. Kurang. Psst. Ay, itugtog ko sa langit ti ulok iti siminta. Saan? Tumalpasan ti amain. Saan? Gusto na itan. Di ka kadi mapukawan itinam na. Saan amay may sa ti aldaw? Ado pa ti dumteng apanawon kan ka. Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Dahil nasingput a babae kan siksi. Saan akas ka ni Divine amang luklukaw? Ay, Kwarog! Na may saan na kamanan ti babae. Si kamat ngamin, gaputa ay ayatam, ipaay mo amin akayat na. Agpanunot kamat ngamin Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Isaganing Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nay, anya ti naramid mo iti kalsada, Mare? Ay, nakita nakgaya maray. Talaga nakita ka. Ay, pinidot ko man dagiti nakawara a plastic. Nakababain mo't nga may no adda umay abisita. Makita da nakawarwara to'y barangay tayaw. Ay, kasta ati pagwadan abu marangay, Mare. Agpidot iti nakawara a basura. Ay, sapay kumata makita ni Kapitan dagitoy nga aramidok. Kasano a makita na kat arap. Aya, Uray masabat mo dong paran nakalatan. na, unay mo daytan. Sanan to damagan no asino ka. Uray no si sasango ka kang kwanan. Ay, una yan ni Kapitan Maray. Saanan ang makakita ni Kapitan? Dayta, tagpaysaw. Antay, ayan ka no ti antipara ni Uncle Kao. Nakaparabaw mat iti lamisaan. Saan na ka no makita ti buy-buyain na no saan nga aganti para? Ay kat alaemon taitan mo kan kuana. Iso ka di da ito ti antipara na. Katwan, awan mo ti sabali nga antiparana. Nagsinamot ta na antay. Kasta na talaga dayta. Ay, kunak ngamin amapan agparokon iti sarming na. Angam di namot kayat. Amangan mo't no awan kwarta na. Adda kwarta na. Di nala kayat ti aggastaw.
Ay, kwaraw. Ayun na, di sarming ko, walo at tiparak. Dahito yan, Uncle. Nagbayag ka na nagalat. Mabalin pa'y ayaday tanga iglas ma'am. At nagsisina mo tayo. Mabalin. Di mabalin. Ngay, Na. naragragbatan ti may sa asarming na. Ikabil mo. Ah. Ay, awanay. Nagsisina talagang dahito ay iglas ma'am. Ay, Nagmayat ti buksing. Kasano ngayon dahil tabuybuyaan? awan na talaga, Uncle. Eh, Sana nga agbalinday tao eh. kasano ngayon ti buybuyak a buksing? Sana boxing ti buy-buyaman, Uncle. Andiyan ngay. Basketball. Ayan. Kunak tumat na sukatamon ti ay iglas ma'am. Ay di naksurwan. Nalawag ti panagkitak babaan dahil ta asarming ka. Anya ti araramidam di tao, inanato yan. Ay na, pidutak man dagito'y naginuman da plastic bottle dito'y igit ti kalsada. Uy, banda ni mapunon day ta sa akom ah. Una, adun ti ilakaw. Oh, di adda igatan ko iti baga. Ayun ah. Kwaraw, ni uncle mo dyan nakatanaw ijay tawan niya. Isaw. Ay, makikita namot siguro ti aramida kanya. Ti panagpidpidot ko iti plastic. Ay saan? Nakatanaw laang. Ngam saan na makitkita ti araramidam. Apay, talaga ka di nga arapon ni Kapitan. Ay, pirmay. Grabe pa'y. Agdamot sarming na, ngam na pirday. Ay, kat mapanagpaaramid iti baraw. Di na kaya ti agastaos. Ano na nga iti kwarta na, no saan na agastusan. Anusan na latang ti kinaarap na. Kwarog, Inteng, umay kayong manganan. Ay, mga nain. Umay ka ng Kyle. Di pa yung naisaga natin na imas-amas sida. Nay, saan ka di pa'y anaimas day ta insaganak asidaan? Hoy, naimas day tan anggal. Bulong mo. Makitam day ta akinakaro ti perde ti matam, Inteng. Kwarog, ibagaman ka ni uncle mo no anya day ta inlutok asidaan. Anggal, kukod ti baka ti inluto ni Antay. Aya. Jay bulong a makitkitam. Kukod ti kukod day ta. Ay unay kalakit din aya, Inteng. Kwarag. Tandamad-madlaw mo ka ni Anten. Ha? Awan mo tanggal. Napay ka deng. Kasla pumangpangit ni Anten. Ha? Napunwan akon, Inteng. Ha? Kwarog, saan kon ang mapasinsyaan ni Uncle Mo? Kwarag. Ay. Mga nupang urinak ni Anten itaklo. Ay, Kwarog. Talaga nga ipang-ur ko kan kwa na dito igam ko nga aklaw. Mangantay ukit dahin. Mangantayon. Mabisina ka. Diyak kayat akasarita day jay nga Inteng. Ne, agap apa kayo, Maray? Agasam, imbaga nakit din apumang pangitak. Anya? Ay, ure asinumat talaga ang makaungat no kasta ti ibagadakin ka. Ay talaga Ilot-lotwak iti kanan na. Itimtimplaak iti kapina. Ultimo pagdigos na, siyak tiagsak daw. Manaw atawan Maray. Manaw atawan akas talaptan. Angam kasjay paylaang ti ibagana kanyak. Apay ngay ngagpaysaw. Apay akas tati bagbaganakan ka. Iso anasakit tinakam ka. Iso ajak payla agawid. Agad anyat kananan ngay, mabisinanan Ha? Makaamumutan ano agluto iti kanan ano mabisain. Di mo't lagawid ni Anten taglutaw. Nalabsak ijay tersina ni kagawad ko anang angkal. Kaman ayaban ta umay aglutaw. Mabisinak. Uray sak nga raud, mabisinak matang. Agur-uray yan di manok apartsen na ijay kusina. Ala, ingka ayaban. Wanang kay.
Kagawad, ayan ngayon ni Antay. Nakita kita dito itirsinam. Ay, awan nantem. Inawis ni Marituyang di tabalayda. Pag-awi-awidan ni Uncle Kao. Kasla na sa una mat kanya kadina pa'y lakayat na agawid. Ha? Naibaga lang ni Uncle Apo mang pangit. Nasakit mo't day taa. Inakayaban ni Antek ije balay tanan na tuyang. Ning ka nga rudan. Tapno mapan aglutaon. Ay nakwaraw, nagmayat ti pa nagkinkinno tumikin ni Antim dito'y balay. Umay mo pa'y laayaban. Antay, nagawid ka kanawon ko na ni Uncle. Agawid ka kanon, Maray. Nagko na. Papaayaban na ka kanon ni Kapitan. Ay basta. Sa anak nga agawid. Kwaraw, saan kanon nga agawid? Anya nga iti kanan mi kini Uncle Kao. Ay saus, agluto kayo ngamin Nagkuna ngamin nga ibaga ni Uncle Mau, ape mangit ni Antay. Sana kaya't ni Auntie ti agawid, Uncle. Apay ka na. Di pa nang ibaga mapangit. Nasaktan ka na. Pimangit mo't ngamin, iti pa nagkita. Kasanaw, awan mo't ngamin antiparam. Talaga asaanin ang mabalin dya sarming ko Yung kapasukatanan. Agluto tapay ta mabisinak. Ayan nga, di manok ako na malutuan ni Antay. Kaparchen, ada dya kusina. Sige. Makasidsidag mo't lang itinitiba manok. Ha? Saan mo't ang manok da ito yung Uncle? Anya ngay nga rod. Pato, Mike. Pato? Kunak manok tinatiliw ko. Ay, saan ka lang arap, Uncle? Perdi at talagang dagiti matam. Mapantaman langin agpaaramid iti sarming ko, kwarag. Hindi pa'y kumaa. Alam, iti unag tilakasan dya kwartak. Ha? Nakalakasa pa'y gayam ti kwartam. Una, taindulin ko adalain. Ayan nga dito jay lakasam. Kita di ta unag napandagan iti ado apapapil kit dayjay. Hap. Ay, unay mo tanti pang iduldulinam. Narigatun na mapukaw. Nabalkot dayjay iti panyaw. Iso day tawi. Aliman, kitaan taman. Ay, nagtabaw ko. Napuskol ti balkot na dayta. Saan asinsinan? Kagasam may dito yung imbalkot mau. Nagadaw. Papanan nyo ni Kap, Chip. Kaduak ni Uncle kung agpaarami diti antiparana. Ay, wala. Tanay, saan ka nun makakita unay? Pangit mo tanti pa nagkita na itinapintas. Anya? Manok mo tanti pa nagkita na itipataw. Ay, nakaroon no kasta, Chip. Hala, kadwa emon ni Kapitan. Nakitak mo't da Kapitan kan kwarog ang nagpaili, Mare. Kasta aya. Naglugan da di tricycle ni kwaraw. Ne. Papananda nga ta. Amangan mo't numapandag paaramid iti sarming ni Kapitan. Kaya't na aya mo ti aggastos. Ay, awan lat ammo kon iti dayjay nga inteng. Na, nagkuripot mo't ni Kapitan. Ay talaga, Mare. Kaya't na nga idulin latan ti kwartana. Yes! Atan ka barbaro asaraming mawang kang. Gura ka. Kasla maulawak ang nag-isuot May ruwang kang tumot laang. Ikatakpay man. Ha? Ay na. Nagpipintasan na babalasang ti sumungad. Andaya. Nagpapangit dan to. Pwede kita. Hoy, Uncle. Mangagda ka. Apay nga ibaga man nagpapangit da kat nagpipintas da. Pangit? Ha? Sino tinang ibaga? Pangit kami, ha? Ha? Ay, isaw. Kwa, isuot ko man dahito barbaro asarming ko. Kasagayam, yeah. Anay ka. Ay, nagsakit mo tanti sipat mo, miss. Mayat kayam ti adasarming na. Malisyak ti sipat. Sak mo tanti na sipat, Uncle. Di yung ibagbaga pangit kami, ha? Ay, kwa, miss. Nagpipintas kayo. Idarom kayo. Ay, Kwamis, inikat nga min ni Uncle ko ti antiparana itay. Iso apangit ti pa nagkita na kada kayaw.
Nagakita ang gail. Punak no ipay-pay suda ti mangidarum kadata. Gapo iti panangibagam apangit dagiti nagpipinta sa babalasang. Nagsuri tamat kit din Kapitan! Maray! Mabigbig nakmatla ka da. Wala. Marituyang. Mayat barugaya man dahi ta sarming ma. Aguray ka. Nagagat ka Maray. Agpidpidot ka man iti basura dito igit ti kalsada. Naimbag mo, tanakitam da ito'y supot anapon no iti basura, Kapitan. Wala ta nalawag ti panakita. Basura da ito'y nakasupot, Kapitan. Amangan no ti panagkitam ka kwarta. Amok. Ay, wow. Pumimpintas ka, Maray. Ay na. Mayat day tayong paaramin mo asarming mo, Kapitan. Awit tanang gail. Agur-uray ni Auntie Ije Balayaw. Dan Ije Balay? Wen, pinagawid ko, Kapitan. Kunak amapan aglutaw. Antay! Anda kamin kinanggail. Agda kami, dungo. Anya tinaramid yu ijay ilay. Anggail, ipakita man ti kabarbarungan ti param. Ito'y. Na, imbag man taginasto samday ta kabarbaro nga antiparam. Una. Endwar ko, mano at tawon nga idul-dulin ko akwarta. Imbag, tasaan na nagbuot. Hoy, dandanin to pa ag-expire di kwartanan, antay. Ay na. Mayat na ito asarmin ko. Ay, nagpintas ka, dungaw. At dagayam kalid mo. Na, itala ang anakitab. Agore ka. Ada pa'y gayam siding di tatimid mo Yes! Pimintasan niya, antay, anggail. Nagswerte akit kan dungaw. Ay, sus. Kwarog, adda ka di pa'y nabate iti idol-dolin ni uncle mo akwarta. Adda pa, antay. Mabalin ka day nga ipaaramidan nakmet iti antiparak, inteng. Tap nga makitakmet ate kinagwapa. Una, kadwain ka pa'y nga agpaaramid iti sarming mahaw. Sige man, tapno madlaw yung mati kinagwapaw. Ay, Kapitan! Sana rumbong ngay dulin mo iti lakasam day takwartam. Usaram para iti pagkasapulan nyo kininanabanan. Ala, sige. Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, makaturturog ka, dungaw. Apay adamdamagam no makaturturog akon, Enteng. Kwa? Awan? Ay, jak pa'y lamaala tituturogak. Umula ka na maturog Kwa, jak pa'y makaturog.
Kaya't mo ta ilutak ta ulawm dungaw. Jak kayat. Ilutak ta bukot mo. Jak kayat. Day ta ngay sakam. Jak kayat. Day ta ngay takyag mo. Jak kayat. Ilutak man Ha! day ta... Sumardeng kan intay. Ah. Awan tinasakit kanya. Ha? Dagsag sa gawisiw di taruar. Huwag ngagpasaw. Asin mo nga ta day ta. Kasla di tabatog matitawa ti ayan day taagsag sa gawisiw. Mabitlaing. Rumuwarak nakita agno asin ha. Saan pa nakatulog ni Panang Paribadaw? Kasano nga ruden pa rin, Teng? Saan ta na matulaw, ijayuyang ta? Next time ton. Ang mga numakadlaw ni Banang. Delikado. Sigurado ang balo na tinak. Sikat si makaab mo, pare. Siyak lang nga, hindi mapanngagmay-may sa, ijayuyang ta. Kakaisuna na libasak ni tuyang kao. Dungaw. Adda ka di pangibaon ng kanyag? Awan, apay aya. Adda ka di ipagatag mo ilay. Awan ti ipagatang ko. Adda pa'y matsidaan tayo, Jeref. Agudong ako madungo. Uray tinapay lang tinakgatangan ilay. Apay amapan kapay la ijay ili agumatang iti tinapay. Adda matlakon ni Marikwanag. Kwa, sa balit tiraman ti tinapay ilay. Nabanglas ti tinapay alako ni kagawad. Wano saan? Gumatangak iti paboritom banana Q. Ay, jak makaramraman ita iti banana Q. Ha? Apay aya, nga agganat ka amapan ijay ili. Awan nga ron ti ipagatang ko. Sayang. Anya ti sayang? Kwa, awan? Kukuam latin ang mo Umapalaki ni Tata Badong angkal. Tapay mo. Nagpintas jay chicks na. Nagpudaw. What? Unang kal. Nagpintas na talaga. Kasla artista. Intulod ko nga rot iday jay parakay. Ta nagdate da. Sa dino pa'y tinapananda. Napandanangan iti may sa restaurant. Uy, may atibiyag ni pare Badong. Umapalakwaro. Ha? Nakaturugan ni Dungaw. Ang ginayadak arumwan dito siligmay. Inayad inteng. Urayan na kung kahit ni pare Badong di Tarwara. Mapan kami ija ayuyang may. Inayadak alokatan tirida. Jesus, taguyak ni Dungaw. Ang mga numakariing kat makita nak. Kanday ta, naturog sa manin. Lukatak tirida wakas tuy. Papanam, inteng. Yay. Papanam, Kwa, mapanak ko ma, ijay banyo. Kwa, adala agkape ako ma. Diyos kay, nakariing kit din. Nakaluto ako, tuyang. Yung kamanganay. Ay na. Nagmayatan ti biyag ko, Badong. Si kaamin ti agtrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, kan agudong. Ay ayatin ka nga, Meng. Tuyang may love, susway. Isungar aramidag ti amin, tuyang. Ay, nagkasatak anak ki asawa kan ka, Badong. Numalpas ka amangan, maturog ka. Tapno napigsa, kun nasalon at kalata, tuyang. Wen baday. Agbuya ka iti tibay, aging ka iti kay kayat mau, wang. Wen baday, my love. Itatanalpas ka ti trabaho dito'y balay. Rumwarak biay. Sa dino nga iti papanam. Kwa, hinala makisarsarita, iti balay dakwaraw. Sa anak nga agbayag. Agawid akmidla adagaws, tuya. Ato iti plitek, kwaraw. Keep the change. Wow! Nabukal adwa gasaut. Agyaman na, Tata Badong.
Kwarog, Tata Badong. may sekreto Di mo liplipatan. No problem, Tata Badong. Basta ka na yun asak ti arkilaan. Wen, kwarog. Sige, mapanakaw iti ayan ni darling ka. Kaya mo tagbakasyon iti ayan dagiti kakabagyam dungaw. Ha? Ikang ka iti kwartem. Uri agbayag ka ijay. Anya ko mangay ti aramidak iti ayan dagiti kakabagyak. Ay, agtali na udaklatan dito balay. Ay, ikang ka nga ron iti kwartem agastos. Uray pa, iinteng. Yay. Jack kayat ti agbakasyon. Nagpintas di chicks ko, parintay. Malas mo lang. Nakabantay latakin ka ni Maribanang. Di dapat papaapalan unay Nakabantay nga agpaiso ni Dungo. Saan mo ten arum-rumot ijibalay, paray? Diskarte lang dahita pare. Kastoy nga may teramiday. Ibagam anapatag ti papanam. Agkita kayo kin ni Mayor. Kasyay. Un nga agpaiso. Na, talaga analaing ka, paray. Kastaban nga ron ti aramida. Mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Nagdigos ka ni tibang banglaw. Kababain mit ano na ang dudak makisango ka ni Mayar. Sa bagay. Di ka nga ron agbaybayag Wen ka di. Kalpasan ti panagsarita may. Agawid ak adagos. Tair ka Hindi na unay anak ko milay. Mailiwak namin ka. Nabayag na nila saan ka nagpakita ka niya. Kwa, busy ak nga ben. Kasta ka din. Igatangan naknarodan iti ladies tree. Akinong kakapitan. Uy, areglado. Agawid kami, darling. Kasta ka di, darling body. Wen, darling. Agsubli kami tumanan dito, ikin ni parintay. Okay, body. Agawid kami kanip paribada. Sa susunod, Agsubli kay tumanan. Bye, body. Kunak man no mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Angam apay arabi ikan asim mangpet, inte? Nabartek kapay. Siyempre, inawis nakmat ni Apo Mayor anak siya. Iso ajak na kapag kad-kad. Ala, agina na kangarudan. Nabarbartek ka, inte? Basol ni Apo Mayor. Ang pasensya ka nung. Kanayon sakit diyan na imas ti sidam marituyang. Ayun, marikwanang. Naimas ti paspasida ni Badong ko kanya. Wen maray. Naggagat pa'y ni Badong. Isu amin tagtrabaho iti balay. Aglaba, aglutaw, agdalos. Kanaminag. Kastaya mare. Awan nga rod taramida mo iti balayaw. Ay awanan maturog kan mangan laengan taramida maray. Imbag man ta nagbalbaliwan ni Kabadong. Amo na kan atulungan. Wen maray. Ay na. Nagsingpet ikan ni Badong kaw. Angam kanayon mo't makitak arumwar ni Kabadong. Sa dino nga'y ti papapanan na. Iti ayan dagiti babarkada na maray. Baybay ak arumwar tanalpas na mutan ti trabaho na ijebalay may. Sana parikot kanya. Nga uray kanayon arumwar ni Badong kaw. Sino ti urayon Tata Badong? Ni uncle mo nga inteng, kwaraw. Apay ni Uncle Inteng? Sumurot matkan kay jay ayaw yang mau? Wayne. Ay, kwarag! Pagandarim adagos ti tricycle mau. Darasang. Wanang kay. Mala. Pataya ba mo, kwaraw? Naskan na makadanon tayo adagaw iti papanantayaw. Sige, kumpet kayo nga roden kadag iti lapayag yaw. Tapataya ba kung to'y tricycle ka? Mare,
Nakitam ka din ni Inteng. Itay pa'y asap sa pulag. Awan ije balay. Agtartaray mo't alimabas itay dito tersenak maribanang. Ha? Apay nga agtartaray. Jak amo nagturong mo't ijay daya apa sa ti kalsada. Anya? Nakasukat ni Kapitan. Amangan no dapag nana ita. Awan mo't ti amok apapanan na ita, Mare. Ha? Linibasan nakmanan day dyan nga Inteng Ay, urayam laangan nga gawin, Mare. Amangan no napatagti papanan ni Kapitan. Ala ka, Uncle. Sa baliter aramiden yung kinitata ba daw? Kaumang tangiwat mo. Kung tanak ni Antem no maamuan na dar aramidin may. Umot nga may kwaraw. Kalatan nagsasaw. Bay amlatan ni Uncle Mau nga Inteng. Ipulong ko ni Uncle Kao. Ikang ka iti kwarta. Ha? Kukwam day ta basta di ka agipulpulong Ipulong kalat Layo na, na pa'y Uncle. day kwartam. Ipulong kalat na, Layo Uncle. na karon. Ipulong kalat na, Uncle. Alaam day to'y kwartak. Adu day ta. Basta don't talk Yes! Sige, saan ka nga ipulaw? Kini Antibanang. Gayat ko ba iti arak? Nanakwanang. Ay na, nabartagkan, kwarog. Huston, di mon ka ba ilan ta ginumpay? Kabalakpay, nanakwanang. Kakaisuna nagaduti kwartak ngayon tad ni Uncle Kao. Anyagay nang ngagkaw, kwarog. Ah, Apay nga inikan na ka ni Inteng iti kwarta. ay, antay. Song bata na, kwarog. Sa dino ti ayan ni Uncle Mau. Ay, diyak ka no ibagbaga, antay. Ha? No di mo kayat nga ibaga. Sika ti balunutan. Ay, amin, antay. Ang tanak ni Uncle Intay, no ibagak ti ayanda kinitata ba daw? Kadwa na pa'y gayam ni pari badong Ha? Ala, ibagam no sa dino ti ayanda. Diyak ibagbaga na panday di beer house kinitata ba daw? Diyak ibagbaga nga da chicks day jay. Anya! Binayadan nak ni Uncle Intay. Tapno diyak ibaga nga da chicks na. Ung tanak lagi din ni Uncle no ibagak. Kasta gayam Ha? Agsaga na kanyak ni Inteng. Inak ayaban ni Marito yang. Tamapan kami, ijay berhaw. O yan tay, awanin bagbagak Nagpintas ka talaga, Milay. Kaya't mo tayo gatangan ka iti cellphone. Talaga? Ikatangan na kiti cellphone ko, Kapitan Inti. Una, basta siya. Kaya't mo ti baro sapatos. Parinteng. Amangan no maibos ti kwartam. Agong itlaki din ni Maribana. Inteng! Badong! Tuyan. Manang. Dito'y gayam ti papapanan nyo kani pari badong. Kuha. Agsaga na ka ita, Inteng! Agsagana ka mo't kanyak badong. Ni pare ba ti? Nangisong-song kanya nga umay dito'y beer house. Anya siya. Sika. Ala! Der ka ditan, Inteng. Mangibabain ka. Kapitan ka pa'y magnaraw. Pakawanan na. Di ka kumagiskandal na ka babain. Tumakter ka matan, badong. No di mo kaya't nga igoyod-goyod ka nga gaway. Tuyan. Marituyak, adto'y timay sa abalon. Ay, sus. Guys, sata! Wan maray! Pakawanan na dungaw. Sana na maulit na ito. Diyak kaya ti mabalunit. Uray siya, Tuyan. Pakawanin na. Please forgive me, Tuyan. Ay na! Kapitan Enteng kan tatabadong. Dakas day tangar aramidin nyo. Anya nga ita, nakapungtot lakit nga rudan, dananatoyang kan nanabanang. Agsingsingpet kayo ket di para iti pagsanyaatan nyo.
Ala, sige. Di man tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolieset. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala, sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ni kapitan mo da dyan magmagna. Bayam tamag na. Apay asana nakafismas. Ay, wine. Apay day ta kapitan tayo. Tadi na kaya tag-fismas. Diyak mo man wapay. Di na siguro kabutang ati virus. Naturid namin ni Uncle Kao. Oray naturad, no makaptan ngay iti virus. Saan la basta naturid? Ha? Ison ti katuturidan. Ay na, oray katuturudan. Makaptan lat tamay, mawan protection na. Aguray ka pala. Ha? Nakman kasaritan ni Uncle Kao. Tadamagik no apay asaan nga ag-face mask. Kasla ak artista, hindi magmagnak iti kalsada. Takas tao na ti panangkita da kanya. Amin ang malabsakit kumita da. Mas daaw da siguro No apay asika a kapitan, kat awan face mask na. No dinamag na ko di sinong bata. Dahil tati umay ko damagan ng kay. Apay asaan ka nga usar iti pismak. Song batam dayta sa ludsod ni Kuarog. Saanin anaskin nga ag-face makak ta kapitanak. No kasta, saan mo't nga rod masapol nga ag-face makak, tachip tano da. Saan ag-face mas kalagta ta saan ka kapitan? Kaya't mo asawain, kapitan lang ti mapalubusan asaan nga ag-face mak. Wala. Iso nga urayam nga agbalin ka kapitan. Madin sa daytoy mapaspasamak Maday talaga. Nay, apay kabadong, anya ti maday. Limabas ni kumpare ka kapitan dito'y tersinam. Kahit, Saan mo't nakafismas? ay, kasjay na. Hay, iso adidak dildil laway, no sa anak mo't nga agfismas. Taday ta kapitan tayaw, saan mo't nga agfismas? Para matlang iti protection mo day ta face mask, kabadong. Maproteksyonak, tibagbagay. Ni kapitan tupay, saan nga agfismas? Siya tulaki day, ti agfismas. Toltoladom ni Kapitan. Jak kayat, ti agfismas, tuya. Multaan na ka no makita da ka asaan anak ka face mask. Asino ti mang multa kanyak? Asinaw? Ay kadagiti barangay officials Sige. Pagmultahin da. Pagmultahin mo, day ta kapitan. Nalalayng dakiday, ngam siya. Asino di ibagbagada asaan anak ka face mask? Nitata ba daw? Dayjay man now. Na, naglastugan magmagna. Di na kayo tag-pismak. Ay, kaslay gaggagaran natisan nga ag face mask.
Di na nga taamaw, nga da ordinansa amang iparparit iti sana pa nagpismak. Imposible aadi na mo. Wanya, pagmulta kaon kagawad. Mabitlaeng ta ibagakpay kan ni Kapitan. Kumpari na may, ang mga nodaki di saritaan da. Taapay asaan ka nga ag-face mask, Intay? Damagang pailaan. Damagag takayat ko amaamuan ti rason mo. Ambom lang nga rudin. Ay, Jack Amaw, iso nga ibagam. Ay, saan nga Christmas? Tasak ti Kapitan. Kastagayam iti kastangar aramidam. Tuladen da ka dagiti ka baranggayam. Ay, agbalinda pa a Kapitan. Tapno maaramid na ti kayat da. Mare, saan ka di nga amo ni kabadong abawal ti rumwar iti balay asaan nag-face mask? Ay namaray, amuna dayta. Apay nga rod nga nakita mi asaan naka-face mask. Tultuladin na nga rod ni Kapitan Kanaw. Kunakon kay, agkumpari da nga men. Ay na namin anukon nga imbaga nga ag-face mask. Ay ngam di nakmadengdenggang. Ay, no apay mga minakas jay ti Kapitan tayo Isu kumati kang runaan nga ag-face mask. Ngam isumot ti pasaway. Makitam dayta nga ramid na maray. Isu nga ado ti mang tultulad kang kwana. May saditan ni badung ka. Inton kwan tuladak matain. Ay kano kasta mo ilaang. Di tumuladak matain. Agtitinulad tayo aminin Ay isaan mare. Tituladan tayo katay nasaya at nga aramid. Anggail, ado tinatiliw mi asaan nga agpispismak ije purok unaw. Aya, Unang kail, pinagmulta ka amin ita. nasayaan. Angam kunada mo't anas ka na multaan ka kanaw. Ah, Tas ikati mang idadaulo iti sana pa nagsuot iti pismak. natati ko na da. Unang kail, isong agmulta ka may. Ay, sakti Kapitan, pagmultaan na. Uray si kakano ti Kapitan. Ha, Rumbang lang kano ama multa ka, tasan ka nga agpispismak. ibagam kada kwada nga urayan da nga Kapitan damay. Nagadulakit din ta muda. Apay nga minaya, di mo kaya't ni agpismak. Diyak nga ron kayat. Magkita da ka dagiti tatnaaw. Ay, uray pa'y. Kanya ko ma. Rumbang asika ti mang ipakita itinasayata pagtuladan. Nagkita tamod langay, paray. Ewan, nakita ka na kong parik asaan nga agpispismas. Kain ti saan nga ag-face mas a Kapitan. Kanya ko man, diyak agpismas. Siyak nga ron ti Kapitan. Ay, di nagmadildilawan na paray. Tagre-react no dilawan na. Apay kumadilawan ka. Nasaya no kasta. Makaamu ka iti biyag mo. Makaamuak mo iti biyag ko. Kituan may gamay. No makaptan ka iti virus. Makaamu ka. Wain, siyak ti makamaw. Di nakto ayab-ayaban. Ta isagsagmak mo na itabagim. Nambarak kuma ang mga yabkin ka. Una, di kan tumitulungan. Diyak ka sa pulan, titulong mau. Nagadunita, kabagya kapag patulunga. Apay, tikonam, umasidagak ayaking ka. Never! Lumapan ka ilay, ag-face mask ka. Adda ka manin ako namlan asino ako nakaw. Pudno matibagbaga. Di mo amo aya, nga ado pay laeng ti makapkaptan iti virus di tailay. Amok Damagam kanya. Numanaw, tibilang dagiti nakaptan itangal daw. Agpakalaing ka manan. Iso ang mapanak ijay ilay, nga one face mask ka. Makamu ka man laengan. Itsapay ko ma, tagsabat kamay, kundi kumparit nga inteng ijay ilay. Agdinong para kami kumakay. Una, tagpada kayo apasaway. Agpaili ka, kunam, Inteng? Ay, mapanak iti munisipyo dadaalaan. Mabit lang garod, taala of jay face mask mo. Ay, saanan? Na, apay asaanan? Nakita mo yan, nagpispis-masak. Naskan nga face mask ka, ta ijay ili ti papanam. Na, gaputa iti ilig, nagpispis-masak ko. Saan mo nga rod akayat ti agaramat iti face mask? Apay kuma. Ha, sige. No tiliwan da ka ijay ili, di nakpapabasulan tabi nagbagaan ka, Intay. Imo na nagpaili ni kabadong. Aya,
Nakita, Maray? Wow, Mare. First trip apila ti tricycle dyan nagluganan na. Si marunumat ni Enteng. Imbag ata saan daan naggindan. Bag nga rod. Ang agpadpada damot asaan nga ag-face mask. Ay, agpada da ngamin anatang ken ti ulo na. Sapay istrikto da ijay ili, Mare. Uwad nga rod. Nagado ti pulis nga agsita iti saan anaka face mask. Kat no makita da nga awan face mask mau, tiliwunda ka. Ay, sus. Natangken tumot ngamin ti ulo ni Enteng. Kanoy din namin san nagpaili ak nagado ti nakitak anatiliw. Puro nataengan. Aglalaok, Mare. Adatin ijar. Adamot senior citizen. Ay, talagang awan san santuenda, Mare. Nay, apa nga yung sardang mo na ito'y tricycle mo? Pala. At pulis anang para kanya. Dahil tama na eh. Nay, apa nga eh? Awan lisensyam? Adda. Gamdi face mask ti kita anda. Ay, awan face mask ko ah. Kitiruar mo ano da face mask mo. Awan nga road. Ay, umaidan dito eh. Ay na, tiliwanda ka. Ay, wala. Agmulta ka. Kaya naglay ka nang ilis iti tricycle mo, kwara. Saan na ta nasiputan, nagiti agtitilew, iti awan pismas na. Bagamad namin nabayadan na. Numalis siyak dagiti agtiltilew. Una. Siyak lang titiliwanda. Sikala nga talaga. Tatamat pismak ka. Awan man tinatiliw ka niya. Aw, nagdatan dito yung munisipyo hanggang. Murayan na. Aganag kay ti virus ah. Paganda din na. Delikado ti makaptan iti virus. Ay, saan makapten? Ay, nakabutang tawan pismak mau. Kapitan ko naman. Marikwanan, umayak man agpalaw. Na, rabrabi nga umay ka agpaload. Unata ka sa pulan nga awagak ni Badong kaw. Na, sampay asim mangpot ni Badong Mau. Ay, saan pa'y nga roon, Maray? Apay ngay. Di magasamutan ijay biglang likaw. Iso nga awan pa'y. Sige, agload ka nga ruday. Hello, Badong! Hello! Hello, Tuyang. Rabain! Apay adi ka pa'y lagaaway. Sa dino ti ayan mau. Anak, dito'y police station, Tuyang. Nay, anyang itararamidam dita. Siniliw nga road. Awan pismas ka. Kulak to mga minkan ka. Di nakpatpatyan. Anya nga ita. Ha? Di tam nga ibusan ti lamaw. Umay nakikan iti pagbayad ko na, Tuyang. Ay, awan maitid ka. Ilako mo na di baboy atarakin mo. Kakaiso na atarakan ka. Ilakaw, parakan ka. Di nakto pa'y tinultulungan apulos anang pakan. Umay kan ah. Umay nakikan iti kwarta. Ay, awan maitid ka. Makamukay ti biyag mau. Anday, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, madmadi ka no tirik nana. Ha? Aggurigor kan nasakit ti ulo na. Ay, sus. Delikadon sa. Ay, talaga, delikado. Saan nga min nga agpispismak? Day tangarud kahit. No naggusar ko ma iti face mask. Di saan ko ma anaakaran iti sakit. Ay, inakagpasadan antay. Apay, di mo kasaritan ni Uncle Mau. Diyak kayat. Ang mga no adda virus na, maakara na. Ay, mabuteng dan nga umasidag ka ni Uncle Mau. Umutang akman pa'y laeng iti pagbayad iti multa ni Badong kaw, Maray. Ay na, bigbigat pa'y laeng. Awan pa'y tinaglakwak ng umay ka umutangan. Ay, Sige, pautangan ka. Panayunam kada kapitan. malawanan, Maray. Pagtitinulungan tayon ah. Unata ka asimot ni Badong kaw. No apay mat nga main asaan na asinurot di ibagbagam keng kuana. Ay, nga rod, Maray. Awan lang nga rodin ti gatang mi iti bagas. Agmulta pa'y laang. Ay, ad-adan nga agrigat kamay, Maray.
Nakakwarantin ni Inteng, Mare. Iso nga awan ita dito'y balay. Damat virus na. Ay katwen nag-positive. Tanapan ijay ili asaan nag-face mask. Ay, ni badungkaw, natiliw, Maray. Iso amasapol nga agmulta. Ay, kasta talaga dagiti matilew nga awan face mask na, Maray. Umayak ko maagpatulong kada kayo, Maray. Nayunan nyo man na ito pagbayad ni badungkaw. Ay, una yun, aya. Saan matkit di amalungsot, ijay pagbaludan. Kayat ko lang nga agawid ang tamamimis ko, Maray. Ay, sige. Nayuna kung tikurang day ta pagbayad mo. Mano aya, tikurang na. Ay na, kunaklaki din no baybayan na kung tuyang my love. Mabalin ayamat abaybayan ka. Katlab na lab ka ba daw? Ay na, agihaman na tuyang. Ang nay, naskan nga ag-face mask kan Wain tuyang. Imbag tatinulungan data da marikuan ang kan maribanang tapno adda pagbayad ko iti multam. Kit ni kumpare nga intingay. Saan atin mulong apulaos? Kasano ko maatumulong kit naka-quarantine? Ay kaasim ay ti kumpare. Sige, tuladan pa'y. Tamatiliw kan tumanin. Ay saanay. Inaktuman ki di bisitain. Numalpas ti quarantine na. Abay nga tawan mo tibang bisita kanyak. Awanin sakit ko. Mabuteng da amaakaran. Naimbaga na ko. Ay, mabuteng da garod. Adan samot bisita. Parinteng! Ni pari badong. Pare! Mabitlaang pari badong. Ni kumpare nga ay maribanang. Adda di taunag. Umunag ka. Pare! Saan ka mabutang kanyak? Apay ko mamabuti nga ngay, pare. Si ka man palatin na ka ito rin. Abing bisita kanyak, paray. Sana ka mabuteng. Tanaka face mask kaon, pare. Adan protection ka. Urasyak, ag-face mask butan. Saan tangaminan nga agpasaway, pare? Uwin, paray. Narigat ti pasaway. Ay, nasayang at mat nakapanunot kayo nga agkumpare, Kapitan ken tatabadong. Nangrunakan ka, Kapitan, kasi katirumbeng a modelo, dagiti ka baranggayam, ta Kapitan kakat nga ron. Ala, sige, dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdanga.